Sa ovog mesta pruža se pogled na čitavu Loznicu, grad koji je smešten u kotlini na obroncima planine Gučevo. I to ne slučajno. Upravo ovde podignut je spomenik vojvodi Stepi Stepanoviću, koji je u Cerskoj bici štitio ovaj grad i izvojevao pobedu. Međutim, ovaj kraj u zapadnoj Srbiji, osim duge i slavne istorije, svojim turistima ima da ponudi mnogo više. Zbog toga vas vodimo u klubu Dimlija, jedno mirno porodično mesto smešteno u selu Trbušnica, nedaleko od Loznice. Od Beograda krećemo autoputem u pravcu Šida. Isključujemo se kod Rume i pratimo putokaz za Šabac. Nakon 138 km ulazimo u Loznicu. Međutim, šta dalje? Turističke table za klubu Dimlija nema, kao ni putokaza za selo Trbušnica. Raspitujemo se i saznajemo da treba da idemo prema Valjevu i Krupnju. Nakon vožnje kroz grad i 10-ak skretanja, konačno smo uspeli da dođemo do prve table za klubu Dimlija. Ako je suditi po prvom utisku, iako narednih 6,5 km put nije loš, do ovog objekta nećete lako stići. Ipak kada dođete, nećete se pokajati. Kompleks je okružen šumom, izolovan od saobraćaja, pa je odmor u miru zagarantovan. Sobe u 2 zgrade i 2 bungalova komforno su opremljene, a noćenje možete pokriti besplatnim vaučerima Ministarstva turizma. Mesta na parkingu ima dovoljno. Pohvalno je to što je prekriven zaštitnom mrežicom. Za dodatno opuštanje tu je i bazen prečnika 10 metara sa džakuzijem u sredini. Ovde će podjednako uživati i deca i odrasli, jer dubina vode varira od 50 cm do 2 metra. Uz njega su smešteni kafić, dečiji akvapark, igralište i sportski tereni. Za mališane domaćini su napravili i mini zoo vrt, u kojem najviše pažnje privlače zečevi, lane i kokoške koje slobodno šetaju čitavim kompleksom. Ako ogladnite, možete probati neke od kulinarskih specijaliteta poput gulaša i mešanog mesa koje služe u restoranu nadomak bazena. Međutim, to nije sve. Za goste su organizovani izleti uz pratnju vodiča, pa će vam put do Tršića, rodnog mesta Vuka Stefanovića Karadžića, biti lak, iako je loše obeležen. A kada stignete, kao što vidite, unutar etno komplekse nalaze se zelene površine gde će deca moći da točkaraju i igraju se čitav dan. Najvrednija celina svakako je Vukovo imanje sa spomen kućom podignutom 1933. godine, koja svedoči o životu ovog srpskog velikana. Obilazak možete nastaviti u pravcu manastira Tronoše, udaljenog 8 km od Tršića. Ovo je zadužbina kralja Dragutine i kraljice Katarine iz 1317. godine, a poseban je upravo zato što je u njemu Vuk započeo svoje školovanje. Kao što ste videli, nažalost, mnoga ova mesta su jako loše obeležena. Turističke signalizacije praktično da i nema, pa ukoliko želite da posetite neka od njih, prilično ćete se namučiti.